Na kaynım benim ana kavlanıp koymuşlar ana. Rahmat. Camcının emmeni şu gülde ceylak cürevergiler. Rahmat. Benim klastaşlarım sana yaşlarım. Rahmat. Jalan yol boş. Rahmat. Kaynın seni жақсы көреді соны салабай O депутat болғанда да сіздерден бат алды менен. О, бат алайын деп. Сізден о, bizim batalar premaya öğretti. Baykagan olsun. Ben aklıma biz barilleşesin degen ne baktı? Sen üçün çalıp kolda bari. Şampanskide atılıp жүреліп, жол boşçılığı келатат, өйчүлүк кетип атат деп, жуанлыктын биротасына чоң рахмат. Шундай. Жақсы күндөрдө жолугушуп жүрөлүк баардыгыбыз. Ушу сен баягы депутат болгондо дагы ушу айтып үйүнө барып, мен ушинтип атамын деп баягы Şekerler derdi. кан менен жеңеңди тутутуп, Aynurdu kundaplat veremem. бардыгы эле ошонун ишке ашып, элге кызмат кылып жүрөлүк. Жақсы күнүн көрүп жүргөн. Жақсы Ernest. Hoş geldiniz. Rahmat dileyim. Rahmat. Camımızda canım жақсы жок. Özüne versene mi? Açık çürü 60'la geldi. Bana tigizem dedi. Okuş. Bana tigizem dedi. Lan koçu var ya. Aldın arıtı yani. Hadi. Bana bu kuşka. Buldu Ne açtın bu sen o? Nura ağrında bilirsin. Şunda benim ara. Propkan neme saçıyla şu et bilemiyorum. Ozunda kaçtım. Ozunda da öyle. Yemesi eksilsin bunlar başka Ha oldu başladı. Çay koy. Şampanski iken ben. Üspek. Canlı cıldı tosalo. Bunu Katar'la aldılar. Şampanski de Nagim, şunkalarcı. Ara koşmadınlar mı? Kiçinele koştu, kiçinele. Kiçinele. Ne habersene ara koşmadınlar. Görmez, kiçinele koştu. Çipir ismiyle koştuk. Buna tastorkonlar daim жақсылыққа жайсын. Алла Таалам ушу tastorkonlarga барака пайыз берсин, өзүңөргө денсаулык берсин, узун өмүр берсин. Şu балдар кыздарга, şu ата эне болуп, балпайып, байбиче аксакал чал болуп, тең арып балдар кыздардын жакшы күндөрүн көргүлө. Анан Айшукам сага рахмат. Бул дагы сый, акаңдардын сыйы, мына отурган адамдардын сыйы ошо. Бар болгула, тынч болгула ошо. Келаткан жаңы жыл жакшы жылдан болсун, жакшы ийгиликтерди алып келсин. Мамлекети жөнүккөн мамлекеттен болсун. Мени өсөйлү, эч оорубайлы. Алла Таалам толку жакшы күндөрдү насип кылган болсун. Rahmat. Ошо жолборстун айткандай Sen arığa men arıyın Atatürk degenlerdi bir günü satın japarıp buğalıp kanday ila da karasay. Konçoluk jetkiliktir daştı da yani. Bana çakalı menen tez kol. Enis bay. Enis bekti. Kulüp bana kutulat o zaman. Oğlum kutulasın kan. Çünkü biz de silah koysan bu da silah silasın gelin konu silah.
gele turgan жаңжылыңар Акжолтой жылдардан болsun, мына жылыбыз эле жаман жылдардан болгон жок. Эми сен үчүн бул жакшы жылдардан болду, жактап болуп сайландыңар. Биз жайладык. Бактырабы? Тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Ачабай букшубай болуп турду. Үйүндө да дайым жакшылык болсун. Дасторконун жакшылыгы жайлы берсин. Үйдө дайым тойлор болсун. Аманчылыктын болсун. Ya biz Trabzon'a bak gelin. Trabzon'da Trabzon'un altı. Çok. Tut. Tut var mı? O çay koyun çay. Kayla bunda tutmasın be. Oo, hadi sen gayra. Durasın. Why
Rahmat oy. Ernes gelin bala rahmat mına gelatkan жаңы menen mına bizge gelsiңер kuttуктайм эме 90-га чыгып жегениңер торттор болсун, мингениңер портер болсун, 100-га чыгып жегениңер жүзүм болсун, өмүрүңөр узун болсун, ушундай жакшылык жаңы жылыңыздар менен жакшы ийгиликтер болсун. Мынабы уй жылы дагы жакшы ийгиликтер болду. Себеби Эрмисбай депутат болду, сиз иштеп атасыз, балдар чоңоюп атат. Эми мынабы келаткан жолборс жылы дагы жакшы жылдардан болсун, а? Рахмат, ушу тилеген максаттарыңарга жеткиле. Омиен, рахмат. Алча берер. Şu Allah Teala şu tileğine bergen bolsun. Her daim şu bu ulun adın hurmatın, kızın adın hizmatın görür. Ulukman kalların yaşına jetip her daim baldarın yaşlılıklarına kavul bolup жүрөгүлө. Mine taşlar dostlar, жаңырып келаткан 2022 жылыңар менен taşlar dostlar, бардыгыбыз şu бар болойлук, ушундай жайылган тосторкондо да бир болойлук. Allah Teala жараткан пенделерин эч нерседен кем кылбасын, her daim тегиз болойлук, бар болойлук. О мейинде калса бул кыз чоң рахмат болсун. Amin. Allah Teala şu dastorkonuңа бүгүнкү сыйларыңарга берилип аткан чайларыңардын сабаптарын, ызаттарыңардын ызатын, сыйыңардын сыйын көрүп, дайым ушу бала чакаңар менен үй бүлөлөр менен тынч болуп, жөн өскөн жакшы үй бүлөлөрдөн болуп, унтумак үй бүлөлөрдөн болуп, балдарыңардын, уулдарыңардын урматын, кыздарыңардын кызматын көрүп, неберелердин сүйүнүчүн көрүп, ушу дайым сүйүнүчтө жакшы үй бүлөлөрдөн болуңар. Бардык досторум жана эчтерим, силердин бардыгыңарга мына 2022 келатат. Бул күндө жакшы күндөрдү көрдүк, жакшы сыйларды көрдүк, жакшы жашадык, үй бүлөбүз менен өндүк, өстүк. Буягына миң халла шүгүрчүлүк кылып, эми мына ушу 22 жылыбыз бизге Алла Таалам дагы көп жакшы нерселерди алып келип, дайым ушундай дасторконун үстүндө sizin bizim menен untumakçılıkta bardığımız eli jurtubuz menен tuz bolalım. Kızım, ağırlıkta ulaştı olsun, uzun ömrü yaşlı olsun. Үйүңөр буlaşка бе тынчыман ойноп каласыңыз. Dastorkonuңа дайым жакшылык кылып ойноп жүрөгү, ата-энеңерди сыйлаган, жакшы урматтаган балдарыңыз. Омин.